Unang wajing tip rights to information jang kejala ba dispasing rani ulang bahadu menta kim pat khad banta examen test nama ka jimi ka hukum na ka high court ka santra ke yang aja apu arun pinsang yeshwa abakran sikila pathai kubor menta ka siga arp nyotre gujeli ulai thu ba hispa kat khandai tli ki kam ba ka secretariat kala khad banta bre khandai tre guram phang aja apu ar pat ka kom ka RTI la sham gidan kumashila khandri haja sans pan ri pulai ngot ki batha pikini kam bala spa kat khandai tli rei hadu menta kim pat khad ka written test Pat kabailum pisah nak bentak ke examen ka akadsan punya lak propra haja laiswan ri punya tingkah. Hakawai pat ka bentau la pente bakat kum ka RTI la syam bakadan ka departmental commission committee ke bakmi kambala malaus nam bakit khot kane ka committee ki jusang jelang ban pit binia yano entong hakam balan. Tadi penai baar araja arbuar but the last date of submission yaki form kalong new tarik penai balai araja arbuar. Di HBD begini pus berumjur kayu aku buat macam apa orang kidon gigi pus kiblat tung of shape betul kontrak hentai po sekretariat di HBD kata ngalawat jintip di menengkong yang aku apa nak jintip je pi kalong bagan ni ke pus kebalat cispa kat hentai pus hentai ngelapan dekat RTI di bentip di kada balik penslim ban khot rating test ini ke pus di kat kong RTI bangayo lai thu yang apa di nak daw jong kadon karai haikut agasan tarik benai basau araja arfuar di nak daw bala penslim ban khot rating test ya kani ka sispa khat khandai teli ki post ki bala khot application nadu khandai tarik benai ba arfuar di ka ba te kadai halor ki jingdon ki candidate ki ba apply kani ka sispa khat khandai teli ki post ki candidate ki ba don hakani ka list ki ba apply ki don hadu chilak khan riu haja sanspa andru apply ngut ki candidate ki ba apply kani ka post chispa khat khandai teli ta sekretariat ti habede ro ba fees makani ka fees don kamba mating ka fees la pimkeli ka fees kawan kanno kali chano chakano ka akaw kani ka don kamba ban tip ngi pa ba ting ka fees ka chumis please to ka fees ka ba ngi siu ngi pa ba ti habede ka fees ka ba collect na benta kani ka pus sispa kat kendai ngot kidon kinong apply hedu silak kat riu hajar sanspa riu kulayot tika pisa ka bami na benta kani ka examination fees ka poi hedu san punyu lak pra hajar lai spa riu punyu tengka kata kani ka fees ka bami na kani ka chi spa kat kendai teli ki pus ki balakot application deka sekretariat kami adu san punyo aja san punyo la pra aja lais pa andru punyo kata kalau banga aji sya supai ba HBD ba janeka examination fees nam ta kene post but kagaju pon pengen mau ip bagadon didon adu chilak andru aja san pa andru klaimut kinonga play HBD ba kene jingkan no bagadon jingtung official jingtung kontrak hantai tekar kom ka RTI ke bang layo kami semladon ye bijing thung kontrak ani ofisi tapo apo sekretariat ha kidon ki kecual wakar tu ki ba sutrei belam tu ngasun tani kidon spa tam spa pengut kitu ki don nak jong rating test nam ta gitu dei wat mai do menta option ka kom ka RTI puat bang layo ti hal nalor kata kaba kampen kam ne gade ke jinglong di department kamut kalong ba ting di department ke along bobuan di department pos kam me khliai along ke ditanik ba jamnya kum ka serikosyo kum ka me khlia government contractor corporation kum ka textile kum ka electronic pat kiwi department ke ba ima tigani gade ka ek kaba nak kalian juga aktivis ka sulkhya ba kan gi jinglong di department marbali kat kum kubar bangayo gi batrai itu ba don ting ka government kam ju burom ye gi bri gi batrai ho lalong go banyak kali kitu gi badon je dingade gi obarti kat bomon kitu gi batrai tri ho gi banyak ho kali gi nya be kiya be haulan be kitu gi obarti bat ka pankenya bat ka poisatma kitu gi batrai sistem habakut kimyo permission kata de ke bangayo report na gabon di department di balong gumta kumjuro kaju poro kani ka permission don di department ting
Kibadan jing ade ki yo permission. Ta ade ke ba sosi. Dan ki department ta nak ada jing ya kini ban yo permission. Ting tu engineer bat adu arpos lai pos. Ngasu ayo sa ki kum ka PC. USI jong PC bat lang bat II. Bat lang bat SI. Kum ka pos jong WSIO pos yong bakan. Kada ayu na mar bayak ni permission. Ni kata kawe hakin kawe ka kalong hakta ko. Tikane ke jing sokhia junga nam ta jing long department tengalawat ya kada balik ke dia umne. Bat balik ka pelong ya ofisa ting namar bak sudom ya tu jing le kitu ki ba obartiek ba obartiek nya kali mangi ting sudom ya tu ki bri ba obartiek tikile amno kitu batri hok shwaba kin song that kile amno simbe ares no bon ke ofisa simbe ares ta kada bak sudom yak jingle be an ye jingle ta ka jingle de ju tu gibri bodon jingle de ki sho abartiek yaki ban yo asha pos director ne jon director ne bar kum ta ta ti habe de ba kani ke so khia junga na pan de ka ti ai na po secretariat habe de ba kani ka departmental promotion committee nama kani committee ka de bandon be committee min chinta kala ke vacancy nene ka don ka seniority list nam ta bano ban kiyo hak tu ka shuki ka bala di bakan tiga don ka department promotion committee ka bala form da komen na mekhalia bat ya ni ka departmental promotion committee malah asnem gila ban syong gitu ka departmental promotion ban page mano badon badai hok ban rung tu ka pos bala bakan bala syong thai ni bala ayap bat kum ta ter ti habe ni ba kani tinggal yo juba ba kani departmental promotion committee ki member ki de itu lagi member tu secretary kum chairman under secretary kum member ki superintendent kum invitees bat kitu ki head department ki kum member secretary hakani committee man la kasnem ki shong habayo ka kano ka jing tho na bat department ba ka don ga bakan mai ka don ki jing yap bat ka don ga bakan pos nam ta no gida ba la shong thai ba kum ta ta tigani committee ki shong haba shong committee ki pe mano ba di hok ban poi tu ka pos dari kalong ba bakino kumno kinong tray pada kim tip ya kanika komiti ting share syakut ngapana ba idan balik syakut ro tang mata commission balik yakut tu lasa pending kies pending long sob judais ban ai permission do de da kada ting we officer bat lightly to the post jingkali kalong kumno department kim tip ya kanika authority ka bola form da ka government am khalia nam ta kani ka permission hapo office hak jinsya ini ke officer kino officer ba dai hok ban poi permission la dai ban tho sakane committee khanang bagani committee kan yo ban pe la ne kino ki jinge nang ne smart ngakan tu kino ki officer la ne ki kino ki bentai ba dai pe ki department lagi don kino jinge ban yo permission ila ban tho sangar ne smart thang ban wa ya kada balik kalau ta te bede bagani nang lenga la yo report na bantang department kadon kani komiti ban page namta ban penkio permission ya gitu ofisa habede ba secretariat be kadon la kajong ka selection committee ha ka about chief secretary ukli ya ka selection committee secretariat ka ya la kajong departmental ki ya la kajong te habede ngani ka ai mentasni tang kita hi ka de ba bangayo report ka ba de file batang kita hi publish mo